Kuya hapa wale wafio kuya hapa. Kuya hapa. Naona huyu iko na kabare. Wakati ya salongo pali atumike na pia hawa wa vijana na hao wasichana kusudi waendelee kukunya pombe. Objectif ya M23 ni kusema kustabiliser, kusekuriser le territoire national ya Congo kisha tuende kwa maendeleo. Ukisha maliza ile inji les hommes passent les institutions restent. Tutaachia inji jeunesse. Na ndio maana tuko naweka nguvu kwa jeune waende kumstari. Hatutaiacha wavuta bangi na balevi. Maintenant sasa ana exploiter hii jeunesse sexuellement. Aba ba jeune fille. Et encore des mineurs. Wewe aje kuya miaka ni ngapi? Wewe miaka ni ngapi? Wewe miaka ni ngapi? 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 Hapa ndio kwa wanasema vile lakini ukauliza miaka ni chini ya 18. Ukisema sasa huyu sheria inataka fanya kazi, atakuwa sanctionné. Sheria itafanya kazi yake. Sababu sisi AFC M23 pouvoir yetu tulikia remettre de l'autorité de l'État. C'est-à-dire face kwenye kuko désordre tunakia weka ordre. L'État haina objectif ya kusanctionner. L'État iko vile vile na objectif la mission pédagogique, c'est-à-dire ya kueduquer population. Kila siku tuko nasema kwenye ma radio kwenye ma television kama hatutaki vijana wavute bangi stupefia, sababu ina détruire jeunesse. Inji tukishi stabiliser hatutaacha kwa mikono ya walevi au kwa mikono ya wavuta bangi. Na ndio maana tunasema hapa tunalase tena appel, inakatazwa kwa mkongo kwa jeunesse yote mwenye anaujisha bangi, sheria itafanya kazi yake. Ile ni ya kwanza. Ya pili ni pombe ya kauchu. Hii yenyewe wanaita chief. Ni kitu yenyewe inakataziwa sababu iko na détruire jeunesse yetu. Sasa ni kusema huyu anakamata vijana pahali watumike sababu jeunesse njoo iko na ile nguvu ya kutumikia inji yake. Sasa na wakamata na weka ndani ya kabare na anatumikisha na exploiter hapa banamuke sexuellement. Ile ni kitu kenye kinakataziwa sana sababu na sheria ya Kongo inakikataza sana. Ni kusema huyu tunataka kumpeleka mbele ya nani ya OPJ. Polisi deja tuko nayo sababu mission ya polisi ni mbili. Ya kwanza kutia ordre na kutia discipline ndani ya societe. Ndio vile. Na hao wabinti nao wanataka enda mbele ya nani ya OPJ iko hapa. Okay. Baba tie mbele ya nani ya OPJ aba interroger kusudi sheria vile vile ifanye kazi yake. Asante. Tunashukuru.